Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami sa ngdarana wa gusulangan og prautan sa giyang kai video. Pangitano si Allah subhanahu wa ta'ala tatapan kita no suturuan na gusto ka ginawa sa giyang kaya dunia na ayamala na pakasudutan na si surga. Uryanan na ayan niyang bagantano sa makampata usayan na may pantag sa giyang kaya tigtano kapariba. Sabab ko madakal ko mga bangsa tano piyanganiran mausay tano sa mabuba. Wanto na ikukuman agyang kaya kapriba. Nagwanto na mga kadustaan. Madadalam sa agyang kaya kapriba. Di na mga kabinasaan. Na gina ni sabab maapumagpadatan sa agyang kaya oras para kabagantano sa makam pataguguda na giyang kaya kapriba. Paganayron mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala na tangka din tano sa ginawa tano as agama tano agama Islam na agama akumpleto agama ada lagi dia na ipagintaw sa giyang kaya dunia sulangwan o kamapian tano o di na ipakapian tano sa giyang kaya kibabatug tano sa kaya dunia na din na barkatanurun pindilunganan wagamatan wagama Islam. Banyan kita udah sugun. Na sulangwan mambu dapat pekabinasar kita no. Sagiang kaya kibabatug tano sang kaya dunia na ayamala na si salungan na mauri na paler kita no pia magusayo wagamatan no agama Islam. Yuti sabab agyang kaya kapriba na pada isa bandingan ada denderenun wagamatan agama Islam sabab sa madadalam si so kamapiaan o Muslim ko kibabatugyan sang kaya dunia na ayamala na sa alungan na mauri amay kapananggilaan yan agyang kaya kapriba na umambu di pananggila yung Muslim agyang kaya kapriba nandudun so kabinasaan sang kaya dunia na ayamala na si isa alungan na mauri. Yuti sabab apaga na yakenal tano sa giyang kaya kapriba na anto na una ni peter una kapriba. Why? Aya peter una kapriba mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala na giyanan so anto na iniba na kapsubrae sa giyang kuto siyay ay baratian pa ma na kuminwa karakan sa sawati na sambi nga sawati aguisa. Oy. Ina ni isa apa man na marayag apa man na buntala kapriba. Udi na yakalalamitan ro naka 5-6. Oy. Atigtan no ka 5-6. Gid naman pangginan na madakal abuntal o kapriba sa giyang kaya masataniman to di kayo nang ka usabagi. Uy, sabab sa giyang kuto pamana na miya ka dakal lagiyang kuto ang mga ukit di ka pa kakukuha sa munpaat o mga tao na naigira ada kayo mo lang na pagkaulog sa giyang kuto anton iniba na kapriba. Nagyang ka na nakapriba, nakiyaw pa katananan si ikul mga Muslim. Why? Sa emalag na haramanan, kaayad na miya kaharamun na sa Allah subhanahu wa ta'ala, gusto na bita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga loitano sa sabuid kong mga ayat, agong mga hadith, makatuturo sa giyang kanan, kinisa pa rin sa giyang kanan akapriba. Paganar nagyang kutakatir Allah subhanahu wa ta'ala tina ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ama nagyang nakatir Allah na tiyawag tanon yan amya maratya sa tina hay sa kanwa amya maratya na buga kanyo tapal kanyo so kapriba amay kas kanun dati tu kan mamia marate ya
Amay ka diniwa ng gula-ulaan kaya malag na diniwa iganda kagiyan ka na nakapriba na kukumatya wag yuwaridu so wallahu ta'ala agusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilan ni man ang utapaman nakasakitan ka na nakapriba. Apaman na tialawan tanu wallah amay kasakano na titukan wa miyamaratya ya natarag ni wag yang ka na nakapriba. Na udiniwa na niterg na kukumatya wag yuwaridu so wallahu ta'ala agusu sugu iyan. Apaman na baed tao at tawag niya na ridu sa Allah, tawag niya na ridu sa Rasulullah, apaman na bapenkaku amapya sang kaya dunia na malanas along na mauri. Iti sabab pananggilaan tanwag yang kaya kapriba. Pada penami aloy nagyang utakatir Allah subhanahu wa ta'ala amatas sa suratul Baqarah agyang kuto ya ayu alladhina ya'kuluna ar-riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله إلى آخر الآية. يعني نقدر الله سبحانه وتعالى ننا piagusay na nagyang kuto pamana mambebetado mga tao mga paririba pamana tanto na marata betadagyang kanana mga paririba kasi ini sayan wallah subhanahu wa ta'ala si kung mga syaitan nuwaya malang nagyang kuto mga syaitan na aron siran ini ibarat wallah subhanahu wa ta'ala agyang kanana pamana mga tao mga paririba na tanto pamana na piya kasakitan wallah subhanahu wa ta'ala agiyang kanan pamana kinisapar niyan sa agiyang kanan nakapriba so pamana na piya kailutan wagamatan wagama Islam sabab sa pamana na tantud no pamaamala akebinasaanan si iku kapupagintaw mga Muslim nagusi ko kapupagingadiran amay ka makadaya mangunagiyang kaya kapriba. Siku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isamnya alu nagyang kuto hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atin ijtanibu sab'ul mawbiqat pananggileni wati Rasulullah agyang kaiya pito pemakabinasa mga ala-adusa malag na piyaki pananggilan Rasulullah agyang kanan apito pemaka binasa mga ala-adusa na pedu nagyang kutoa tigina wa aklur riba padsang kuta pito inali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kuto kakan sa piribaan amalag na ini itong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukakan sa piribaan na pedanan ko mga ala-adusa pedanan ko mga ala-adusa. Ada pernah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang kutua ini pamaninta yan lagi yang kutua pekan sari bagi yang datiyan la'an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana akilur riba pimurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so pekan sapi riba malag na ini deda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so pekan sapi ribaan. Ada mana hadis yakin ya Hanzalah yakin Abdullah bin Hanzalah Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina dirhamun min riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zina. Yang kaya hadis yakin ya Abdullah bin Hanzalah atigina tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso salada dirham salada dirham akan tawa pun sa piribaan na akatawan yang lagi itu na piribaan katawan yang lagi itu na haram na mas mapened agiang kutoa salad dirham piribaan di suka agiang kamanuto nana miyaka 30 gunam ka makasina mal nagiang kutoa salad dirham salad akeneka riba umsa riba nama peneduto mala apa mana kadustaan uto diso ay malag na miya ka 30 agunum makasina
Subhanallah, pamana titud na mapened agiang kaya kadustaan sa agiang kaya kapriban. Mga bangsami, ikalaktan wa kiso Allah subhanahu wa ta'ala. Na di tanu bukas sana agiang kaya dunia. Di tanu bukas sanaan sukelabatan sa agiang kanan akapriba. Kamataan piyakatan na Allah subhanahu wa ta'ala pagilangan niyan agiang kanan ariba. Pagilangan niyan. Sa udi ba malag na penggulalan sa makabinasar kabin na kepakaya da kabarakatan malag na gupo na tamuk ka na piribaan nagyang kuta kapagilangan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kepakaya ay buntalian na sa paganay na pakatamu-tamukan baka pembalikan sa mga apartment maaptrakan sa mga ala uwi na kepakaya ay kaurian rekana magnu deka sa kaluluwa tiya ikadua abuntal kakedais pamana kapagilangan wallah sagiang kanan tamu ka piribaan na kepakaya kedan sa kabarakat saya malag na sumanga wata aka di nga di pagperna kaya kamanuto na piribaan na kepakay ada atunda saniran nami tempara kira nagyang kutorarang ito Allah subhanahu wa ta'ala udina masugat akan watiuba na naaya bu agalibakiyo sa akira gawin nakapamagispital udina manaya mga tiuba Allah subhanahu wa ta'ala gina ni kialo yun mga ulama sa agyang kuto pamana akatir Allah subhanahu wa ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat malagna pagilangan wallah pagantir no wallah so riba so tamu ka piribaan na aya paguyagan wallah nagyang kuto pama na tamok halal man na miukit sa halal akan degang naginan sabab pananggilaan tanu agyang kaiya kapriba katitud na iya masakit ini sapar agama tanu agama Islam pada penakarag nagyang kaya kapriba na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagyang kuto hadis yakin ya samura amatas hadis pianu tulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kuta miya kay sa agagawi na tuturugan na siyang Jibril na piyako no to Jibril kapiyaki ilen yan nagyang kuto ang mga pitibarangan asiksa sa sagyang kuto ang mga tao pitibarangan ang mga siksa pada miya ilay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagyang kuto piyamaki ilay no Jibril nagyang kuto ang mama adipi usarugu si kunara ka jahannam malag na dipi usarugu na ini sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Jibril agyang kuta pitibarangan ang mga siksa milay niyan nakagiya ko kuan makaw masagyang kuto milay niya na tunay ni ba na diipigo sa rugo agyang kuta tigo Jibril wa amma alladhi ra'aita fi nahri dam fadhaka akilur riba yep mana tigo Jibril agyang kuta milay ka diipigo sa agyang kuto rugo nagyuto sa mga tawa peken sa piribaan. La ilaha illallah pamana ikalaktan wag yang kapriba katitud sa iya masakit kagya kamanuto na madadalamun asik sa Allah subhanahu wa ta'ala mga bangsami anton ono ni mga kuan kabinasaan madadalam sang kaya kapriba amal na gupugyan kaya kapriba na makadaya mang si kumadaklat si kukapuging na titud na iya pagkabinasa titud na iya pagkaanteyor na paganaya kabinasaan madadalam sa giyang kaya paman nakapriba na giyang kutuwa kapkelalim hangka si kutambok o pagaring ka pelalim man nakaso pagaring ka akaragnan malag na inurukap na kimiyaga pasot ako karagnan na danga bukaw gupi kakagya ka man ito na bangad ninumanan swawida akalyan antunay ni ba nagupunay makadaya mang siku kapagingad natantud nagkergnan sa mga miskin sabab sa giyang kuto da kapasaniran kapalaid kagya kamanuto na riba kagya kamanuto na ipupunabangkiran ng mga ginawairan mga lulutiran na nagyang kuto lagi duto na pagkenakad nagyang kuto tamo ko pagaring ka sa pamana miukit sa antunay ni ba na kapanganiya ikadua kabinasaan na akiyo nga agyang kaya kapriba gupo na imakadaya makukapagingad na nauman isa na din panggalabak sa kapakapanukat yan sa halal mapiapan malong kerasay
kaayad na sinan nagyang kuto kapriba ben sa sandangan na natigin na wasupira ka na pagetu uway na di pun na benar so taw sa kapakasukaten sa halal kaagya sa sana niya nagyang kuto paman niya di kapamagay sa 5-6 na nagibo ka sa sandang yan sa wala na tinanay no ako to supira akan ro ki pulano na napagetu apya ba kun sa sandang na nagupuon makadayamang ko ingedagyan kailagi de iya mga tao di pening kawiyagan pia-pia kasyanaan niya nagyang kutoa di niya dikatuboy kung mga pagarinian ang mga Muslim na titud na iya pama na mala akagya ka manuto na kabinasaan uway isa pa na pamana ko nga agyang kaiya kapriba marata ako man yan nagyang kutoa miya din nakisuka pa magalba uway gupuon makadaya mga agyang kaya kapriba na miya din suka pa magalba uway di na kakailba o kawasa si iko kagya ka manuto na miskin kaayad na inikidi niya nun na banid na ki pamana inilebang sa bayadan so malag na lulutian o di na ginawa niya na miskin na pamana miya pukas tanus si iko kakawasa balas miya pukas tanus agyang kuto pamana mapya kanduduluna pamana ayap patut na si ko agamataw na agama Islam na saka akaluluagan na pinabantabangan na ka so pagaring akararaganan nagyang kaya kapriba na di kaknabang katiyabangan so pagaring kakaragnan kabangad kagya kamanuto na leon sana nagyang kuto andun ni ba nakapaka ndeda mara akalian oy na gina ni sabab kinisaparan si agama Islam katitud na iyo pamana pagkabinasa ko kapangingad na bu pamana tanto wa makapendemar so pagtaw aya muri purya pamana masakit udin na margen marata ay pagumagyang kaya kapriba nagyang kuto pama na suwari sa mga miskin uway suwari sa mga miskin na pendakala din so miskin ko yung gupo na gyang kaya kapriba na mamunda sa isiko derpa na pendakala din sa mga miskin uway pendakala din sa mga tao mga kalimu-limu nagupundakal so miskin ko yung na pendakala din so kagya kamanuto na marata ilalag pendakal jupo manekaw pendakal sa mga huldapir kagya pamana amay kada ka kanutaw na kitigilan sa ginawa niyan oy so tigo Tagalog kapit sa patalim oy amala amay kadid nagkakanutaw gusto pamilya niya nananakuan apian to na yo kita kapakasukaten sa milunudian na pumulaw lang niya gi na mga rarata ini rarad o ka to ni ba na kapriba amay kapamana mawiyaga isi ko mga darpatan oy na liusampan na mialuitan wag yang kuto mga kasiksaan apaman nakarga na yang kaya kapriba salada dirham salada bu piriba nakanaka na paman na mas mapeneda siksa uto adiso miya ka 30 agunam makazina oy na nauman nakarwa saka apekeun sa piribaan na si ka dipakapelang miya sa giyang kuto rugu si ko naraka jahannam na dingare na nikal ko rin pano Allah subhanahu wa ta'ala uriana na aya muripurya pagusayin tanu si ina anto na ikibulong tanu sang kaya kapriba anto na kakebulungi sa giyang kaya kapriba paganay ukit kakebulungi si manguri pano Allah subhanahu wa ta'ala na maadrak tanu agiyang kutuwa al-qardul hasan malag na mauyag si iku mga kawas sa agiyang kutuwa kapagutang sa upamana na aya buat tuntut yan nagyang kuto balas wallah subhanahu wa ta'ala sa saka akawasa nagyang kuto kapugutang yung kasi kuto karargenan sa dingaw pamana pitubuan kapamana aya buat hadap kaun nagyang kuto balas wallah subhanahu wa ta'ala kalu na uba kaluwag yagyang kuto tao apamana kami miskinan na isanan pamana kibulong tan sa gyang kaya kapriba ambaw yager kita wagyang kanan agagaw sa iku mga miskin so mga kawasa na pagutangan niran agyang kuto mga tao kikaragnan sa aya buarya tuntutiran agyang kuto balas wallah subhanahu wa ta'ala yang kuta katir Allah subhanahu wa ta'ala atigyan man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira pamana miya kalala ibalas agyang kanan nakapamagutang sa emalagna dai segian oy aya buat tuntut kan balas si Allah subhanahu wa ta'ala katimbang aya piagutangan kan naswallah kaso di nga dikapagutangi si mga muslim aki kararaganan
ang mga pamilya wallah na timbang ay nga di pagutangan na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang utakatir wallah biyatiyatan at tigyan na sadin sa tao. Pagutangan yan sa Allah sa utang mapya. Ay malagnag yang kutua did na banyanun pipikirn guna arwar kubala sa Allah subhanahu wa ta'ala na fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira na petak-takapnun wallah subhanahu wa ta'ala agiyang kutua balas nagu petak-takapnun wallah subhanahu wa ta'ala agiyang kutua tamukyan inu ngari dia terima agiyang kai imbayad ka wallah subhanahu wa ta'ala amay ka pamanasaka na di ka di mamagutang sa agiyang manutuna dai segian na kati iya pipramisan ka wallah subhanahu wa ta'ala sa ayam alagna petak-tak penera kasubalasian nagu petak-tak penera kagiang kutuan tunan ibana tamuk ka ikadua ukit kakebulung isagiang kaya kapriba nagiang kutua maad nagiang kutua at-ta'awun maad nagiang kutua kooperatif udi na kapang magugupa cooperation ay malagna kailangan na sumaging sa kapaguluan niro mga dato gusto mga ulama na di siran di makapaluluba sa mga ukit ande manay maad nagyang kuto ka pa magugupa kaan maaw nagyang kuto pa ma an kagenek nagyang kuto ka priba upamana lagi do pa mo mga taribasok na upama kapked nagyang kuto ka pa magugupa giya nga mga pagaritan ng mga taribasok na pagutangatan sila sa templa sa dead na sigiyan oway nanana isaw to upamana kakebulungi sa giyang kuto anton niba nana awid akal udi na madantan waki sa saktan mga kawas ang mga Muslim na tumimutan sa Perak so mga bangsa tanwa di manandes ang kaya mga paunsyap na pagutangan tanu serang ang sila di ke ulug sa giyang kaya kapriba oy na lagi danan so pamana sokap ke udi ka pa magugupa giyang kuta cooperation udi na kooperatif udi na giyang kuta ta'awun na tigu bahasa Arab na isanan akakebulungi si ku kapriba san kung dulun-dulunan o mga tunay ba na mga Muslim. Ikatalawa, kibulong sa giyang kanan akapriba, na giyang kutuwa kapikira, kawasa, sa giyang kutuwa lulutian, ginawain yan, amyaga pasun, amya kautangon, na kagya di pa kabayad ka pamana na kapakaya, dapan kagya kamanuto na lebudawal lagi yang utak kapakabayad yan, na begini na kisah lugar sa paman napakaakulan yan din yang pasti kagya kamanuto na sketi way giyang kutuwa pamana tigu bahasa Arab inzarul mu'sir ay malagna nayawang kay kaluwagan siya kiuta makauutang nananagung nga bupa kabayada di nga kagya kamanuto na pelupita sabay pelupit kau nagyang kutuwa riba sa tiga na kay kagida ka makabidi mato na magisagapira kakarakanan way na gupun maadin kung mga tawagyang kanan tunay ba na begiran sa lugar suki pa ka utangkiran adira na malagnat pakaisag nagyang kutwa utang na isa na pa maakibulong sa giyang kanan anto na niba na kapagpakadaya mga kapriba gitu sabab pa sa Allah subhanahu wa ta'ala na aya pitiro yan natin na wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara wa antas saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ay malagna sa Allah subhanahu wa ta'ala piyang mo tantanon yan piyang wiyatan yan so mga kawasa anak ipakautangkiran sa tigina nayawan niyo kaluwagan siran na gunu siran bupa kabayada oay na giyang kutuwa pamana kana nayawan ka sa giyang kutuwa tao makauutang ka sa kaluwagan na enya kapakabayad na kanabar ka tukay lang oay katama sa katatagu giyang kutuwa pirak ka sa giyang kutuwa tao di pa kabayad ka kaya kamanutuna dideng kaluwagi na pekisurat tadnuto sadaka ay malagna bagian naka tao pamana kipira sa giyang kuto pera ko din tamok mauutang giyang kuto pamana miskin na pamana giyana na isanan kibulong sa giyang kai kapakasasagad o mga Muslim sa margan sa giyang kai dita no maulog sa giyang kaya kapriba orenanan mga bangsa ko na pangnintano si Allah subhanahu wa ta'ala makapamagugupatano sa pamana kita pala kagiyang kaya kapriba way uman isa na nakasangan yan way so mga dato na siapa ni waki so mga ingediyo arna niyo so kapriba si kung mga ingediyo amay kaad na katawan niyo o pamana na mga padigang o di na mga alay tamo kabayran kagiyang kamanoto na bieloy business sila nagyang kaya ka 5-6
narna ni usiran kamata na pamana na kebinasa so inged kaun ta kabasatan no agupo na kindakal so miskin ko inged na pendakal so mga kriminal way pendakal so talibuno pendakal so mga teko pendakal so sabab sa gyang to pamana karg mo kawayagan way na isa na no pa makakernanan saktano mga ulama na ayar katano na pamagusayin tano agi ang kaya kapriba si ku mga seminar si ku mga masjid pamagusayin tanoy karag nagyang kaya kapriba kini sapar nun wagamatan wagama Islam pamagusayin tano agyang kuto pamana mga siksa agu mga dusa karag nagyang kaya pamana kapriba kakalo-kalo na nagyang kuto tao pamana pekenegyan nagyang kuto kasakit agyang kaya kapriba kala adusa agyang kaya kapriba kala asiksa agyang kaya kapriba na ikalakyan sa Allah subhanahu wa ta'ala na makagenak kaya kamanutan ng riba balasan tano wallah sa mapya sa giyang kaya makampot kaya pamagusaya tano sa giyang kaya kapriba mata sayaw sayan ugay na ayabuin usay tano nagyang kutuwa dapat sa akal malabuda ka kesabutiron o mga bangsa tano pangintano ko Allah subhanahu wa ta'ala at tatap niya kita no suturan sa si tano dumapos si iko kasusuat kita no Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.